Davatqa ilimsiz çıkpağıladı. Davatqa ilimsiz. Davatqa özü ilim alış üçün çıqat da. Yaxşı düşünüyorsunuz? Davatqa ilimsiz çıkpağıladı. Anda sapsamene qanday olu? Davatqa ilim alış üçün çıqat. Uşunu bilingizde. Көп ойлойт da. Davatqa çıqqan özü başqalarga үйрөтүш üçün депчи. Негизи андай эмес. Bilgenler olsa başqalarga үйрөтөт. Bilbegender özü үйрөнөt. Бұл екі мүйізді қанжарға оқшаш. Бардық үмметке керек. Ушул жерде билебиз же билбейбиз экиге бөлүнөбүз да, баарыбызчы. Куранды билесиз же билбейсиз? Куранды окугандар кол көтөрүңүзчү, Куранды окуганды билгендер. Куран арабча окуй ала тургандар. Машалла. Мына ушулар Куранды үйрөтүш үчүн чыксын. Эми Куранды окуй албагандар көтөрүңүзчү, Куранды окуй албагандар. Ушулар Куранды окуп үйрөнүш үчүн чыксын. Бул жерде эч ким калбайт эми бизде.